Kas talatibiyag! Ingkagsak do na! Nakatugaw kakit din! Ha! Nagmayatan tibiyag mo! Pag inanaanak ka di, bakit? Napambanugak nagkiwkiwar iti siminto iti aldaw. Awan nga rod paglutok! Yuray mong tumot ngamin kanyak ti panagsakdo. Kat mabalin mo ti mapansumakdo. Ha! Diyala kaya ti lumabas-labas di ta kaaruba? Kumpurmin tumanan ti istoryaan da kanyak. Anya ko mati istoryain da may papankan ka? Ay na yung kakidin sumakdaw. Husto daytan apa na ginanam. Punuam jay do adram, tapag digos ko jay da duma. Una yan ti kastoy abiyag. Kagap-gapo man nagtrabaho jay construction di tamaar-aramid arangtay. Ita, agsakdo ka manan? Ay, wan nga rod. Nagsakitan to'y bagbagig. Ay kat, ni bakit mo nga ay? Diyan ka mo di namat kaya ti rumwar. Ay, amukon ti makagapo. Anya ti makagapaw manang. Istoryaan da ngamin, anak ang ngiwat di asawam. Ay, agasam man, mangagpay ngamin dagiti kaarubat ti panagniw-ngiwat na ka. Mangag aya. Ay, katuan. Kasla ada mikropono, jay ngiwat na. Ay, dahi nga ro ti problema kini bakit ko. Nakangiw-ngiwat. Hoy, Efren! Nagpayag kan nagsakdaw! Ay, umaya kung bakit. Umayain. Kabutang mon samat ni bakit mo, friend? Maminsan lang nga ayab na kan ka, ang nervyos kan. Jak pa'y mapan makichismismis di tarwar? Si kakit din ti makichismis, liman lalakyan ka? Ni manang kumat ti kinasarita. Oho, uray man. May samo day di ang manang mo at chismosa. Ay, tugawak man pa eh. Ay! Anyang agtugaw? Ingka pa'y sumakdo. Kunakmitkan ka, apunwam jay do adram. Kaya't naksamot na napatayan, bakit? Oho, madamdamakan ton nga ginana. Di ka lamasyan kanyak, mait. Apay, si kalaan nga tinabannog. At adapay anabannuga ka, tanagado tinaramid ko dito balay. Siyak tinaglinais. Siyak pa'y tinangasikaso ka dagiti ubeng. Nagado pa'y tilinabaya. Lahay na kung sumakdo. Mangrugi ka man na sumanaom. Good. Nangagmaw, di pa nangungungat ni Juan kinilakay na. Ay na, nana, naglawag anang ko. Ay, kaasimot ni Prime. Inaldaw mo tan ang ngaw-ngawan ni bakit na. Ay, permi, nana. Oray bigbigat, sakbay asumrak iti trabaho na ni Prime. Ung talata ni bakit na. Ay, mangagyumot gayam, nana. Ay, katuan na. Oray adda tultulang kaun. Mangagkulat ta. Kansaan laasyak ti makangkangag. Oray dagiti kaaruba. Ay, naka-full volume ngamin jangiwat ni ipag ko, nana. Eso nga muklatan no anya ti makagapo ti pagngaw-ngaw-ngawan ni ipagmaw. Ay, kas kumaitian niya, nana. Kwarta, kan naglay nga agibaon. Ay basta, nagaduwa sa una. Ay, kaasimot ni Efren akabsat ko. Nakaul-uli makatao. Angam, kasya aklasit babae, tinaasawa na. Kunada nga raw, nga dakanukot ti karmadagiti kakastami size. Anya ngay nga ta, nana. Ay, nagpudot dito yung construction, paray. Urayak lang maulaw nga, kiwar iti simintaw. Ay, uray siya nga rod. Isong aglinong tayo mampay B8. Ay, makita na ta ngay, G-Boss. Ungtan na ta. Eh, kasla dagriring nga silpon ah. Ay, tinsamot silpon ko. Ay, kaya nakabulsakan ka. Nimot misis ko ti umuawag. Ay sus, anyaman nga tanti, bagana. Ala. Sung batam ki di adagos ang paray. Wayne. Hello, bakit? Apaya di mo imbati di pagbayad ko iti kuryentay. Kita man, pinukdan da tayo. Awanan ti silaw tayo inton rabalay. Ayun, gaya man niya. Nalipatak nga imbati di pagbayad. O sige, bakit? Itad ko inton madamdama. Ha, sigurado na lang. Wayne, babayain tan eh. Madama ti trabaho may. Paray,
Ay, sinirmunan na kan sa ni misis mo manin. Kun nga raw. Di pagbayad mi iti kuryente. Ay, ayan nga ni boss. Adda ije alinong. Nakatugaw nga agmanman daw. Agbalyak man inton madamdama iti pagbayad mi iti kuryente mi. Ah, Narigatan ti masirmunan. Ang tudak lang arudan iti pagbayad iti kuryente. Agung unget kalata. Kasano? Eksakto met a pagbayad iti kuryente ti inyawat mo kanyak. Ayan nga iti pagbayad iti danaw, internet, ken paggatang iti bagas. Awan bagas tayon. Eng kakugtaran di pagbagasan tapno mamati ka. Ay, unay matdaytan. Awanan ti kwartak. Oh, di kanto mga min agbirok iti sideline mo. Pag sideline nak. Kat mabambanugak lang arudan iti trabaho. Kat kasano nga'y, kurang met nga raw ti awat mo aswildom. Ay, unay ti kastoy abiyag ko na ya. Ay na, saan ka nga agsenaya kasta? Ta talaga nga awan bagas tayo. Manang, Wan, amo ko no apay nga imay ka dito'y balay, friend. amumaw. Wan, nangag ko inong tan na kamanan ni misis mo. Amok nga awan bagas yaw. Nangag mo. Ay na, saan la asyak tinakangag? Nangag ti entero akaruba. Ay, kababain. Ibabain na kamot unay jay nakangiw-ngiwat nga asawam. Ah, Na, Ay bagas! ay, Nagbayagan nga'y! manang, pabuludan na iti bagas. Darasan tani, agungat man ni bakit kahun. na, unay matan abuteng mo, ading ko. Ay namanang, naungat ni misis ko. Ang mga no ikalkag na kanyak di kalup ti kaldiro may no jak agawid adagaws. Ay na, bagas manen tiga po na abugbog kawan ni Joan nila kay na. Ay, nangag mo matnana. Kano agin na si Daglang ti balay may kada Joan. Sakpay kat din ti mababain. Kasta ay at talaga ni Joan nga ipagmaw. Jakman amo nana. Saan mo takasta ini? Karimwaran at ipudno agalad na. Dayjay mat nga ading ko. Kabuteng na mo di asawa na. Iso mo lagayam ngong ungtan dalatan. Ay, sakpay kit di ti maruruden anana. Ti amok kat awan mat pulimi nga under disaya. Ay, nang tawtawidan nga tani ading ko iti kina-under na. aray. Anya nga dito balon mo. Ay, di mo man kita-kitaan. Ay, ibingayan ka dito balon ko si Dan ah. Ado nga mintim pabalon kanyak ni misis ka. Prito alamas. Aya, ay, ikanak man nga raw tani. Awan si Daal. Labnak namin ni misis ko pare. Iso nga ado ti ipapabalon na kanya. Imbagkan ka ha? Talab na ka ni misis mo. Lab na lab pare. Saan lang basta lab. Apay, sika, di nakalab ni Mrs. Mau. Saan sa? Uray lab? Saan? Awan san tilab na kanyak pare. Ay, pagkunam ngay may. Kasano? Unget nga unget kanyak. Kaya't mo sawin, nangiwat ni Mrs. Mau. Ay pirmi bigat aldaw malam uray rabi nakangiungiwat latta. Ay, sus kaasi ka nga ron kasta pare. Ano maminsan? Kaya't kunti sumuko. Ah? Ay. Di ka man. Sumuko mo't asasawam dita. Malika din. Mangalakan iti si Dagtap no, mangantaki din. Ay, awan man tani. Ay, Inapoy lang ti balon ko. nala, pagbingayan tan, no, anya ti adda. Amom ni Joan. Ay, apay nana. Ay na, nurumwar di tabalay da, kaslamasin sinay. Saan ngagbayag? Ay na, kasano kat mabain. Mabain iti anya. Mabain gapu iti panangung unget na kanila kay na. Ah, amo na magayam tiyag bain. Ay, jak tupay kaalaan ti ugali day dyan nga ipag ko. Wan nga raw, saan kay umot ngagsarsarita? Ay, talaga nana. No agtungtong kami, amangan no maipungot ko pa
Narigat no kasta banasan ka. Mabainak lang amin ka ni ading ko nga friend ka. Nananana. Dayjay man ni ipagmaw. Mapansya mo gumatang di ta kantina. Kitaan nyo Uray ammo na nga data dito igit ti kalsada. Di pa'y tumalyaw. Ay, kasla day stiffneck na. Kasla na isiminto jay tengged na. Kunayo nana. Nasaya at tasimang patkan, Efren. Pangasim ka di bakit di naksirser mo nang tanabambanugak. Inka man bagbagaan ni manang mo. Tapay manay. Uray day ta bakit ako namlan no asino ngagsasao. Ni nana charing dayta. Nabayagan na kaaruba tayo. Ha? Di ko nada siguro. Jak amo asyak tikat katawaan da itay rimwara. Tapay kumakat katawaan da ka. Agmauyong da siguro Amangan mat no si kati agmauyong. Tapampanunutan makat katawaan da ka. Nga uray saan mat. Isukot ajak kaya tirumwarga po kadagit atataw. Ay, nagmayaten ti agtugaw dito yung kutso na tugaw. Sa amon to iparabaw dagiti sakam. Nagmayatabiya. Oy, Efren. Saan ka ngagtugaw adagos? Tumakder ka? Nabanugak ko nakmat. Tumakder ka kuna! Urean niya ti aramidam. Sana ka tumakder. Di na kon mapatakder ita. Gapo iti bannog ko. Ay, inak man langan maturog. Hay, Efren! Nagsapa ka na maturog! Ingka pa'y sumakdaw! Efren! Agsubli ka dito! Sino nga iti maibaon ko ang mapansumakdaw? Nakaturog mo tin ni Efren. Agmay-may sa akin. Kapilitan ng asyak ti mapanagsakdaw. Sapay malamang. Ay, agtugtugaw man ang dagiti kismusa di tag-igid. Siyakto man ang ti pag-istoryang anda. Joan, apay asika mo tinagsakdo ita. Nabanog ka nun ni Efren. Ay kasano, kat di mon samot paginanaan. Kasangsangpot na pa lang ijabalayo. Ibaon mon adagos. Saan mo't amanang? Anya saan? Kat numangmangag mi nga uray mula bugkawan. Ay naman ang lailok laang dayjekan ko na. Na, adda ayamot kas jay aklasit lailo. Tilanto mga min pakibibiyangan nyo. Ay, gapot akabsat ko ni Efren. Nasakit mo tinakam ko No saan anasaya at ti panang tratom kan kwa na. Di mo matong taong tan akas laubing jay kabsat ko. Ay na, agawid ak manlangan. Sige, papagnaan na. Tanadagsan da ito awid ko asa nga timbada na. Ay, Joan. Aguray ka denggam da ito ibagak Liklikam nga anderan ni mister mo, taamangan no agbalatek tumatlaken ka. Ha? Awan nang nangagkuha kasta. Ni matjuan dyan nakita ka si Macdaw. Ay na, wentata, tanakaturog ka no ni Efren. Kabaalan na matgayam ti sumakdaw. Sadot na laang. Ay, anyang imbagam kan kwa na. Ay kat binagbagaak asaan na kumangan anderan ni Efren. Kahit anyang ti kunana. Kunanakit din at tila pakibibiyangak. Ay, natangsay ta talaga. Ay, wentata. Ay, dumteng to ti panawan nga aga pa kamin to. Ay, saus, nariga at no kaapan at ipag na. Ay, no saan na arispetaran ni Efren, kanda kami anak kaikamangan na. Ha, ipakitakmot kan kuwa na ti kinatigre. Naglaingan da ito yung Efren. Ta siyak amin ti pinagtrabaho na dito'y balay. Siyak ti simakdo, siyak ti nagluto, siyak pa'y ti naginaw. Ha? Pulos man la adi bimangon at timulong. Ay, agure ka man taringat. Ay, Efren! Agreeing ka man? Efren! Tagur-urok lat na. Ay, gungko na. Efren! Efren! Hoy! Hoy! Na, tapinig sana kid din tinagurok. Ha? Ay, di na kon patrugan ti salbag.
Dahil samat kan ti karmak iti panagniw-ngiwat ko kankwana. Nagmayag titurog ko iti rabi. Ay na. Ay, nakaturog ka na saya at... Nagpigsa ti urok mo. Ay, naguro ka kaya, mate? Kawan, jak to pa'y nakaturog. Napuyatan gapo iti urok mo. No, amom ti ngiwat. Nalaingak mat nga gurok. Balang-balas lang, bakit? Naa. Tauray nala ikatawa. Kasla nakaragrag sa kapay. Kasta latibiyaga, bakit? Ala, itimplanak man iti kapik. Pasurutan matan iti pandisal. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Liklikam nga anderen ni mister mo. Tamangan no agballatekkem ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan. Ay, agawid tamot laangan, Sheila. Ay, makabannog mo ti agmalmalom anak katakder iti parmasya. Un nga rod. Kas talatibiyag tatalaga nga ado ti aggatang iti agas. Ay, nagsakit to'y saka ka nagmalmalom anak katakder. Iso ano mabalin? Saan tan amag na? Aguray talangan iti pagluganan ta dito. Sanda tamot asar dengan ti jeep tanapunon no lumabas da dito eh. Ay na, jakon kaya timag na amapan dita terminal ti jeep. Ay, Na! Nagtugaw ka matan. Ay, jakon ka ba ilan timag na? Agayab kalatan iti tricycle, amang itulod ka data iti terminal. Ay, Sheila! May kayagluganan dito yung tricycle ko. Oh, ada tricyclean. Intang arot agluganan ay. jak kayat taglugan dita. Taapay. Katamam mo na kan sa data driver. Kalugarak data. Manon atawon nga agar-aram ngumjak kayat. Ay, basta siya aglugan ak. Bareng libre. O, di makatipidak. Hoy! Barbie! Agsubli ka! Ay, umay ka katagluganan. Ay, napanaglugan nun. Sheila, kumusta ka nga eh? Oy, Sheila. Kasarsarita na ka to'y driver. Kumusta ka kano? Apay kumasong bata. Kababay nun. Ano saan masumbatan? Katlibritan sa dito'y tricycle na. Ay, libre kayo talaga. Oh, nangag mo? Mr. Driver, nasaya at lata ka nomat ni Sheila. Mabalin ka dito umay agaram ijay balayo inton rabi eh. Sheila, umay ka no agaram, medyo balayaw. Addanam na maak nga umay agaram kanyak agwapo kan baknang. Ay, sobra ka mo't ngagsasao, friend. Pudno mo ta. Indun inbaba na ta dito o di awan pagluganan ta. Ay padasan na. Paibalod ko. Diyak kaya't amapitakan day ta sapatos mo. Isu adito'y awan danom tinangisar dengak. Anya nga ita. Nailabas ako. Bumaba ka nga rudan, my love. Anya. Bumabakan kunak. Tila ibagbagam. Kunam siguro jak nangag. Kat, talaga mo't alab ka. Ulitin pa'y tatungpaan kan. Apay ay akagurguran aksila. Saan ka nga rud akayat? Ngam dagulit kang agar-aram. Uray basta din nakitimamin ano. Sa anak lata maumang agaram kan ka. Talaga nagpuskol ti rupa man niya. Agawid kan. Umayak agaram inton rabi ah. Saan amabalin ko naklangarudan? Saan ka akayat? Iso asardangan na ka. Mapan ka kumansukunan ijay ilay. Tanay, rabiin, ngamawan ka pa'y. Intulod na kami ni Ruben, tatang. Ni Ruben. Di anak ti kumpare ka ni Ernain. Wan. Ay, nakananos man nukas ta. Uho. Dahil lang ngayon naramid na. Nakananusan. Ay, nayabam kumaat na pinagkapaim. At da bisita, tatang. Asinaw. Jay, umay agarumot kanya ka. Di ada kutsina ako namlan asinaw. Ni tatang mo't. Ni RJ Dayjay. Ay, anyamat day jay alalakay. Napuno iti drawing jay takyag na.
Saan a drawing dayjay, tatang? Tato ti awag iti dayjay. Ay, uray pa'y tataw, wanuan niya ti awag na. Jaklat ta kaya ti kasya a klase ti lalaki. Da kayukit din ti agpili para kanya. Ay, no siya klaeng. Ni Ruben, ti kaya't ko aparakan ka. Ruben, imay nakamot dinagas itay dito ibalay di barakadam ani Ben. Ay, wan. Mapan kami gayam agay-ayam iti basketball ita sentro, manang. Ibagbaga na mat, amapan kayo kano aginom. Agin inuma kaya, mat. Isumot ti kunak. Jak to payag sigarilyo. Di mo sursurwan dagita abisyo. Takita ang tinapasama ki may sa abarkadam ijay daya. At da kanser na kat nagubing paylaang. Dapay arapaap ko, manang. Kayat ko pa iti mga sawa. Ay katwan Maaddaan ka pa iti pamilya. Iso ajak sardengan nga arman ni Sheila. Sheila ka, Sheila. Kat kunamat anamin adon, abinasted na ka. Jak lata sardengan, manang. Sa bagay. Agan-anos kalata. Amangan nusong batan na kan tumuilaang. Matagikwak tumot lang ni Sheila, manang. Nukasta, nayunam tigagat mo. Nasken nga adan to ipagpanakkel mo iti pamilyana. Ay, wanan niya. Jay kat kumamapan ka agarang, kat adda baklay mo, ababoy. Ha? Kastaman nga ro, ti aramidak, manang. Intan agay ayam iti basketball court. Ay, wanan niya. At dagayang practice tayo ita. Ingkag sukatan, tamapantan. At nga tayo dyan ni Sheila. Una, alangan mo tasaan da suportaran ti liga tayo. Ay, inta nga ro din. Makita ka man ti inspirasyon ko. Ala, ingkag sukatan, tani, mangrugin ti practice. Nagtatayag dagiti players tayo anya. Nagugwapo da pay. Kasali ni Ruben iti liga. Taapay, saan ka di amabalay? Kat no panggat kilikili lang dagiti daduma a players. Si kakit dimot. No ngay naglaing nga ag-shoot iti bola. Oho, awan latamukon. Oh, kita ano kasanong agay-ayam ni Ruben. Oh, dayjay, igam nanti bola. I-shoot nan! Saan ana isot? Kunakun kag mangibabain lang. Ay, dandanina na i-shoot. Ay narumbang asukatandan. Apay ngamin tain nalada nga agay-ayam kat kurang matihait na. Apay, saan ka amamati, ije kunada nga small but terrible? Oho. Oh, kita ama. Saan to pa'y ama kashoot apulos? Nagawit tan. Diyak kayatin ti agay-ayam. Apay nga agawid tan. Kat saan pa'y analpas ti practice? Sa anak pa yung apulos anak kashoot. Kat practice lang mat da ito, uy. Mababain na kini Sheila. Nagawid akon. Ay, Ruben, nagsubli ka! Ay, una yan. Nag-walk out. Apay, Ruben, nalpasan ti practice yu iti basketball. Nagbit mo tayo. Inak kumapayag buya. Nagawid akon, manang. Diyak kayatin ti sumali iti liga. Nay, apay ngay, Sana para kanya ti basketball. iso nga rod nga adda practice tapno masuruan ka. Agtalon ka, nagbangkagak langan. Ruben, agyaman akunay kan ka Tapay, tata. Una, taim palubos mo, jay danom nga agturong ijay talon ko. Ay, kasi matdagiti mulayo apagay no saan amadanuman. Kat no napaidam dagiti daduma aman nalon dito lugar tayo. Ti kayat da, kukwada lang ti danom. Sana kakasta, tata. Ay, baraw. Adda ka di planong nga agkandidato dito lugar tayo. Awan, tata. Awan ti plano kakasta. Nga main, no adda planom. Siya kung ti agboluntaryo ang mga kampanyakan ka. Tanasayaat ka tao. Tata. Ikampanya anak langan kini Sheila balasang mau. Ay,
Wan nga raw de. Hangam, jak mat madiktaran tirik na ni sila. Dayjay samat agar aram kan kwa nang agin babak nang tikayat na. Umay ko pa siya rin ni Sheila inton rabii je balayo tata. Mabaling ka de. Ay, awan mangiparit kan ka. Umay kalata baraw. Tatang, anda bisita kinton madamdama. Jay ka di manen agar aram kan ka ako namlan asinaw. RJ tinagan na tatang. Ay, pangas dayjay ataw. Ni, iso daytan tatang. Ah. Sige, inaklukatan tiri daw. Ay, una yan. Rinabiin samat nga umay day ta alalakay. Kasano nga tan, no agranada kan ni Ruben ita arabi ay. No saan ka lagayam? Saan ka akadwaan nga umaagpasyar dito'y balay da sila ita arabi eh? Agpakpakadwak lang matkan ka. Tapno naturad ti pakinakam ko. Ang datan dito'y arubayan da. Adamot nakaparada ako si dito'y arubayan da. At da bisita ni Sheila. Ay, kita mo di unang tibalay da. Madamang agsarsarita da di tasalas da. Kan kasla naragsak damat adwa. Agkat katawa da. Mabainak samatan. Nene, apa yang nga agatras ka? Nagawid talangan. At dagayam di kutsing agar aram kan kuana. Sigurado ka asaan tan nga agtuloy? Intun maminsan tulangan. Sige, agawit ta nga ron. Nasaya at may tanagawi din jay bisitam. Ni, apay anak katugaw kayo di taigid tatang. Anya ter aramidan nyo. Ay, sana mabalin abay-bayan kayo adwa dito'y salas. Anya ngayon adadakas nga ramidan na kan ka. Anya kayo matan tatang. Ay, nasaya at may tanagawi din. Dandani parbango na yun. Saan may matan anapuutan ti oras. Naragsak mo't ngamin akasarsarita ni RJ. Naragsak tikas jay. Jay laing agpaspasikat ti amuna. Apay, puno dagiti imbagbagana akabagyan na ni Mayor. Kas kadalula na ni gobernadora. Ay, imbag tadi na pa imbaga. Akabagyan na ti presidente ti Pilipinas. Ay, saan mo amaayaban ita ni Ruben? Tamada mga agtrab-trabaho, ijay talon. Anya kat day tanagayam ko. Pirmay tigagat na. Nagadaw a plano na nga aramidan. Kaya't na kano agumatang itilugan na. Gapo siguro day ta ni Sheila. Isumot ti amok. At dan sa pa yung tarakan na ababaw eh. Ay, wan. Naglulukmag nga ro dagiti tarakan na. Talaga nga adda plano na para iti masakbayan na. Imbag kumaano kayat mo't ni Sheila. Ang awan samot namnaman ni Ruben. Oh, Sheila, Aping anda ka dito'y suli. awan ganas ko ngagtrabaho ita. Nadlaw ko nga rod dayta. Apay aya, anya tinapasamag. Ay, dayjay nga RJ ulbud mo't gayam. Saan ka di arinabiin na ka apas pasyaran? Kat adapay kutsina? Oh, kasano ngayon nagulbud kan ka? At damat gayam asawa na. Ni, kunak man no barong. Malagip mo, jay imawag kanyak idinapalabas nga aldaw. Wen, ngamjak nang ngeg no anya tinagtungtungan nyo. Tarimwarak mo't ngamen. Jay asawa ni RJ dayjay. Inapanakidin. Diyak ka no agawin jay asawa na. Ay, naglukon? Saan na nga input no kan kadayta? Kuna na siguro ano makalusot kanya. Kasano nga rod itan? Saanon nagpakpakita. Ay kat mabainan pamanagnaglaeng at talaga nga at asawa na. Ay, imbaglakit din ta nasapsapaan na amwam. Nailawan kakat kuman. Sana balay. Nagado di ta alalaki, pre. Ungur lang ang tuylugan mo. Madlaw ka barbaraw. Premyo tinagagat dayta, pare. Nagbit ang nagdinamag dito'y lugar tayo. Anak kagatang ka itilugan mo. Kain,
Saan labas talugan? Brand new po naman. Nagitama na chismosa. Nalaing da nga, gistorya. Ang nakadanon nga tan ken ni Sheila dayto ay nagbaliwan ti biyagmaw. Diyan mo. Ay, ingkakat sarungkaran. Tamangan nusong batan na kaitan. Kumusta kan sila? Italamanin na makita ka. Anya ka di ti maipay ko, Ruben. Sarungkaran ka laeng. Gapot ka iliw ka na makita. Ruben, Naamuak nga awan kayon iti kayan ayat mo. nabayagan nga awan kami. At daan gayam iti asawa. No kasta, mabalinan ti agaram. Sige, awan matdakas na. Kablawan da kayo iti panagkalaysayaw. Ruben, Sheila. Kamaudyanan na. Da kayo matla ang tinagkatuluyan. Wan nga rod, friend. Uwan tanapudnuak at talaga kini Sheila. Husto, tay pagsasawa ko nana. Tinaikari iti tunggal maysa. Agsabat latta ti dalanda. Well, pudno da ita. Da kami kini Sheila tinaikari iti tunggal maysa. Ala, sapay ko mata agtultuloy ti kinaragsakyaw. Kit agawaan nyo ti aganak, tamay sa akton aninang. Ken maysa at tumat aninaw. Itang gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Tinaikari, iti tunggal maysa. Agsabat latta, ti dalanda. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Nagmayat ti makikarera iti kutsyan niya. Oh, apay asan kang agtagtagari dita? Pag nervyusak pa ilang aging gaita Manolo. Nagparatak ti panagpataray mo. Karera nga rod, si Kamat. Ay, yakto kaya atin di sumurot king ka. Ha? Agbuya kan tulang nga rodan. Kunak no may dungpar da ito'y kutsi mitay. Problema aya dayta. Dumay dungpar, gumatangak manan na iti baro. Sa balya talaga ti anak tibak na. Ayan ni Manulaw. Ay, saan pa'y asimbang pad, sir? Kaya't ko kasarita. Ti kakaisuna ng Ay. anak ko. Mabit lang, sir, Tawagak man ng cellphone na. Nangagmumat, sir. Cannot be reached. Ay, saan ka no makontak ti number na? Jag makaangas. Ay, sir! Ay, saan kayo kanipay amat matay, Ay, sir! Sir! Nay, apay agsangit ka nga ya. Imbagak nga ron, sir. Asaan ka ba'y amat matay? Taan niya. Di mo pa inta dyan sweldong itabulan, sir. Jak painted aya. Ay, isungarod asap sa bulak ni Manulaw. Taday tati ibilin ko kankwana. Taited na ti sweldom. Patsyamag nga itad ni Manolo jay sweldok, sir. Igatang na lang nga iti arak. Kan paghapi-hapi da ka dagiti babarkada na. Ay! Ay, na, sir. Ay, saan ka kadipay amat matay, Ay, sir, ipostpone mo pala. Oy, Nana Linda. Si Kamat Gayam. Napunumot day ta basket yung. Anya dagita pinalingki yung ay. Ay, Kate. Dagito'y impagatang ni sir. Akayat nakano akanan. Ha?
Si bibiyag pa'y jay among yu alakay, nana. Hindi, kawamat. Agpagatang nga ron, aya iti makan akarnay no natayan. Ay, ti agwarwaras ngamin at chismis kat natayan. Ay, sapay kumaata saan pa'y amatay. Tanasingput day jay nga among ko. Naparabor kan man nakaawat. Kat jay anak na ngay ani Manolo. Ha? Ay, day jay maut nga anak na. Ay, adda amin kan kwa na abisyaw. Kat kasanungay jay negosyo ni sir. Ay ipatawid na kan ni Manulaw. Ang itikas jay, akinagastador jay anak na. Jack amaw, no anya ti mapasamak iti negosyo da. Ala, sige, balasan ka. Agawid akon tagluto akpay iti kanan ni sir. Ay na, nasaya ta si Bangpet kan, Sir Manolo. Tapay. Nabantak ka gayam. Ni Dani ngay, nabiyag ka di pa ay? Kalkalpas na anang rabi barok. Ang paingay, akas dati sa ludsod mo, sir. Kas lakayat mo matan amatay ni sir. Ay, kwa. Damdamagag lang, mat. Anyagat niya nanalindan aya. Ala, nakmaturugan. Mabit lang, Sir Manulaw. Idi pa'y lakalman, abirbirukan na kati amam. Ayan mo ka no. Jakmat mo, tinapanam. Iso ako nakajak amaw. Apay ka no? Nabiyag pa'y madgayam. Adda ka no kayat na nga ibagakan ka. Bili na nak siguro. May papan ka dagiti ipatawid na kanyak a negosyo mi. Anya ti panagkunam na nalinda. Daddy! Saan mo apigsaan ti agpokaw, Sir Manulaw? Amangan no madisturbo ti amami ti panaturog na. Matayak sa talagaan. Ay na, sir. Saan ko makasta ti bagam? Mariknak itan. Puno da ito yan. Sir. Di mo pa'y mat nakasarita ni Manolo. Apay, saan pa'y nagawid? Idi nagawid. Nakaturog kayong amin, sir. Ita, rimwar manan. Kadwa na dagiti babarkada na. Awagam man. Darasam tabilinak. Wen, sir. Ayat tinamber na. Dahito gayam. Mabit lang, sir. Aday ta. Nagringan, sir. Hello? Sir Manolo. Ninanam Alinda daytoy. Apay ayan, Nana Linda. Madama kami nga agin inom. Saan ka man namang disturbo? Ni sir, kaya't nakaakasarita. Agawid ka kumaadagos. Apay ni Daddy. Kwa ngamin, sir. Ipanansan. Sapsapulan na ka. Iso nga agawid kan. Anya? Kasaritag man. Apay, saan ka kading agawid? Kasaritag kunak. Itad mo kan kuha natin cellphone. Sir, kasarita nakakanaw. Hello, Daddy? Saan ka unay? Amangag. Anya tibag bagam? Diyay bilin ko kan ka. Anya bilin dayta? Diyay negosyo. Imato na manasayat. Tapno sana mabangkrap. Amok dayta.
Ay, sir, ipalagip mo mat ajay sweldok itaabulan. Ay, Manolo, jay pa'y kanusweldo ni Linda. Itad mong taon, nayunam taon. Ay, adagay ang bonus ko. Wanan! Arami dagdag itabilin mo. Ay, Agbalbaliw ka na. Ay, sir! Sir! Ay, natay ka ka din! Ay, Sir Matiyaw! Ay, nay! Sumungbat ka mata, wano agtangod ka. Tapno amok no si bibiyag ka pa, wano natay kan. Ay, na, Sir Matiyaw! Jay sweldo! Nana Linda, adda ka di madlaw yu itilangan ni sir, anak ka masayag. Kasla na kaisaman. Ay, tila'y bagbagambot si kabalasang ko. Ay, nakaisam ayamay. Wala na, mingmingan nyo ngamin at irupa na. O, nakaisam. Kaya't naasawan, naragsak anatay. Ay, ang apay ko maanaragsak. Awan tupay jay anak na. Taumay ko ma. Aging gaita. Awan pa'y laeng. Ayun, ayan ngay ni Manolo. Awan mat ngagpayso dito'y lamay. Ay, adda iti ayan dagiti babarkada na balasang kaw. Napandansa ka no ijay burakay. Anya! Ay sus! Kasla saan mo't anamatayan? Ay, wen nga rod balasang ko. Awan bibiyang na iti amana. Pasyar, nga uray na tayon ti amana. Ay, awan konsensya na. Wen nga agpaysoan niya nana. Sa bagay, adu ngamin ti kwartana. Ay, wen kat itataawanan ti amana. Ay, maalanan tinabayagan at artarigagayan na atawid na ang negosyo da. Kaya't yu asawan, ison ti mangimaton iti negosyo da? Ay, katwan balasang ko. Ay, sayang mag-anegosyo. Ala, abayak lang at anagsangit kayo, nana. Ay, balasang ko. Jay swildok. Ay, sanda pa'y nga inted. 2 na bulan balasang ko. Nana Linda, agawitan. Naitabunan ni Daddy. Dudwa talangan dito sa sementeryo. Sir. Agsangit ka matan. Sika nga anak na, Sir Manolo. Saan man la anagsangit? Pulos asaan ka man la anagluwa iti ipapatay iti amam. Uray man pa'y agro nga abak. Mabiyag nga ron ni Daddy. Ay, saan kan siya may analadingit anatay ni Daddy? Nalabingit ang mata. Sika lang ay Ita, agap-apura ka manan nga agawidan ni Jay mansyon niya. Agur-uray ijay dagiti babarkadak. Ha? Pumanaw kayo manan? Happy-happy lang mata. Sir, kanayon ti happy yaw. Ay, kasano nga'y matgay sweldaw. Kunak no intad ni Daddy sakbay anatay. Kat no imbilin na ka, asika timang taod. Agday ay bilin na kanyak. Ay na, Sir Manulaw. Itadyomat na. Ay, kasyak mate. Isula, ti may sasang-sangi, takday ta sweldaw. Adi you inintend.
Mas nawaya ka itan ang maaramid amin na kayat mo. Tanatayan ni Daddy, Manolo. Katuna, Makapasya-pasyar kan. makapagchiksa ko na, kunampay. Nya, nagkatulang nga ro din ti chicks mo. Ado ayamat, sang pulo lang. Ay agasim man, nagadon. Siyak ti kamkamatan dagiti babae. Anya nga iti maramidak. Guwapo ak gayam. Gwapo ka lang nga ro dahin. Ado pa iti kwartam. Adda pa'y negosyo. Isuwa nga kamatin da ka dagiti babae a puro nagpipintas. O, anya, kaya't mo ti sumurot ka dagiti amin apapanak. Anya nga itaramidad. Uray ag-drive ka laeng. Ay, mabalin mo da. I-drive ka, oray sa dinaw, ti papana. Nana, apay ngay, anya di madamdamag ko ang mabangbangkrap mo't kanon di tinawid ni Manolo ang negosyo kin ni Daddy na. Ay, pudno day ta madamdamag mo, balasang ko. Saan mo't ngamin ang negosyante ni Manolo? Day di tatang na ti talaga anasaet nga agnegosyo. Kun, nasingpot pa'y kunayo Ay, gayam. Inte din ni Manolo di sweldo yun, Nana. Ay, saan pa'y nga raw? Na, anya pa'y lang arod nga itar aramiden nyo dita. No saan da kayo mo't asweldoan? Ay, agbilbil lang akong balasang ko. No saan dak pa lang asweldoan, aging gat madanon ti bilang ko asa nga pulaw. Pumanawakaon. Apay apaabutin nyo pa ilaang iti sa nga pulaw. Huston di talo abilang. Nagadunday ta sa nga pulaw. Parparigatin nyo lat bagbagiyaw. Ay, kasanungay ama kasaritak da ito'y amanulaw. Kat nakaturog mananda po iti bartat na. Nakangangapay. Ay, kat inton makariing, pumanaw manan na dagaws. Inton sumangpet, nabarbartat manan. Ay, kasanungay ama singir ko ti sweldo. Una yan. At ta, agriingan. Ay, kasaritak. Manulaw. Ay, Sir Manulaw. Sir. Yala anak man iti danom, ginalamis Ay, kwa. Ay, ada kumapay ibagakan ka. Yala anak pa iti danom. Darasam, Ay, sige, mabitlaan. kadwam ti yelo na. Takayat ko dyan nalamis. Awan, sir. Adtuyan, sir, jay danom, anakalamlamies. Sir, kwa. Maturog ak manan. Saan ka kumapay ang maturog? Sir, ada kumapay ibagakan ka. Ha? Ay, naibusan na talaga ti pasensyak. Ay, jak kaya tanti kastoy ang mapaspasamak. Pumanawak ka talagan. Ang sakbay a pumanawak. Ay mangkita kiti mabalin ko nga alaan. Taison ati pan nakaswildok. Ay, di na kumamot alalyaan asar. Yung gaputa masapol nga ramidak ti kastoy. Ay na, Sir Manolo, ipakadak mga laak kadagiti gamit dito'y balayo. Isonti pan nakaswildok, tadinakmot sinuswilduan. Ay di ka kumagpakpakita, iti uray tagtagainap kulaan. Gapaw, tamabutangan. Partakam mo't ati agmaneho. Apa nagbuntog ka? Saan ka nga agpreno-preno? Aguray ka mo ta, boss. Tani, traffic. Awan ti traffic kanyak. Bayadag-dag itamang tiliw kanyak. Pabanerberam tilugan. Darasam! Ay, uwin, boss. Ay, kakurat akong nagiti daduma, driver, boss. Busina dan na busina. Basta ag-drive ka. Darasam! Ay, uwin, boss. Ay, kakurat akong nagiti daduma, driver, boss. Busina dan na busina. Basta ag-drive ka. Darasam! Ay, uwin, boss. Ay, kakurat akong nagiti daduma, driver, boss. Busina dan na busina. Basta ag-drive ka. Darasam!
Adula amin day ta traffic. Ni, Nana Linda, adda kayo mat dito'y talipapa. Anya ngay deta ilaklako yo. Ay, tinapa. Ay, gumatang kan balasang ka. Pimanaw kayon, ijay balay da among yo. Ay, katuan ay, pimanaw ako. Ay, katgaputa saan nga itad ni Manolo ti sweldaw. Ay, nangala akon ay iti kayat kong alaan ijay balay da. Ison ti pinagpuunak iti panaglaklakok iti tinapa. Ay, naglaing kayo, Nana. Uwin dayjayan ati pan nakaswildok. Ay, makaamumatan ni Manolo iti biyag na. Ay, wala. Kun, lugin samot ng negosyo na. Ay, wan. Kasta lati biyag balasang ko. No nasa dot, ay awan tinasaya at apagbanagan na. Puro ngamin happy ti kayat na nga aramidan. Sadot at talaga. Iso nga anya nga iti pagbanagan ti biyag na. Ay, Nana Linda, tay kunada nga rudan, uray kasanot kinaado ti kwarta, no nasadot ka, agrigat ka. Ay, wan balasang ko. Agpay sunay ka. Kat amom no asino ti asit ganti swerte. Ah? Siyempre, dagiti nagagat Katuan mat ngamin, Nana. Kat ni Manolo, gaputan na sadot, kan puro happy ti kayat na. Ay, sigurado nga aday wan ti swerte, lisyan ti swerte. Kat ni Manolo, gaputan na sadot, ay, awanan, mabangkrapan na talaga tinegosyo da. Ni, apay ngay. Duwata lang na nabati dito lamisaan. Ayun ngay dagiti kakadduwatang agin inom. Imanaw da na. Manungay ti bayadak. At pagbayad mo. Bayadak amin nga ininom tayo. Kita man, o dapat kwarta dito wallet mo. Napuno iti kwarta da ito'y wallet ko. Ora ipakita kan ka. Naguray ka ha. Awanan ti kwartang boss. Ay, agdal na ka man. Ni, apay ngay. Awan mo't ngagpaisong ti kwarta kon. Ay, Ada natin nag, boss. Idaman nuan niya dyan natin nag. 5 pisos mo, itinatinag dito wallet mo. Ay, isulahangan ti linaon na ito wallet mo, boss. Anya? Ay, saan na mabaling da ito eh? Saan nabot no? Ay, saan ka mamati? Saan ka mamatay, oh? Dito yun 5 piso, dyan natinag. Ay, aduti kwarta ka dyan ko. Dapat negosyo ka. At dapat aya, kit no nalugit inegosyo yung, boss. Partakam ti agdrag kunakkan ka. Boss, Ne. Apay nga si Mardang matantay tulugan. Anya tinapasamak? ay, naibusan ni ti gasolina, boss. Anya? Naibus aminan? Hoy! Anyan tinapasamak iti biyag ko. Kastala ti biyag, boss. Tay kunada nga rudahin, uray ka saan mo kinaado ti kwarta. No nasadot ka, agrigat ka. Titan gagayan, tinaggipusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Uray kasanot kinaadu ti kwarta, no nasadot ka, agrigat ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Imbag ka pa, Maridina. Adda ka lang dito'y paraangan yung agtugtugaw. Kastala ti biyag amare. Agtugaw ka, naawanan obraam. Imbag ka pa, tanapintas ka latta. Masikasom latta, tagpapintas. Ay, kastala ti biyag ko nakmanan. Agpapintas tayo latta, uray narigat ti adda pa nagbiag. Imbag ka pa, taada pagpaparlor mo. Saan anas ka nga agpaparlor ka, tapno pumintas ka, mare? Tasyak, basitla pulbos, kan basitla lipstick, ayos daytan. Kan syempre,
Nasken mo ta kanayon ti panagdigos. Tapno na dalos ti bagi. Ay, Awan gayam. Nakalatiw ka man dito ayan ko, mare. kayat ko lati ada kasarsarita na, mare. Ala, umunag ta nga ron dita balay, mare. Tag merienda ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ala, ag merienda ta, bayat ti panagsarsarita ta, mare. Agyamanak, mare. Naanya ka diti parikot mo. Nilakay ko, mare. Kas lang amin sanak nga ay ayateng. Ha? Ne, apay ngay. Si kala ang tinangibaga ak iti daytoy. Diyak kayat amaamuan ti sabali, kapot amabainak. Apay, anya ka di day ta, mare. Ibagamlat ta. Kandi ka agdanag, awan pang ibagbaga ak asabali. Ay, diyak maawatan no ay ayatan nak at talaga nilakay ko no saan. Apay, sabalin ti pagturturugan na di ta balayaw? Ijay mo la silid mi Di na kan ar-arakupan? Ar-arakupon nakmat Anya nga ro ti parikot? Amo mare, agparikot ka no talaga adi na kan kayat nila kay mo nga arakupan. Kayat nasawan, adan sa bali a babae, itibiyag na. Awan mo't amok a babae nilakay ko. Day talaang tatunggal balikas na kat masairak. Ha? Imbag ka pa'y. Awan pa kasasairam kan nilakay mo. Ay wun, husto ka mare. Narespeto nila kay ko kanya. Saan nga agibalikas iti pakasairak? No adaman na ilawan na nga insawang, kat nasairak, agkid daw adagos iti sorry. Kat agkan kan arakupan na kon. Iso day ta, mapunas mo tan adagos ti panakasair ko. O, di agkaktumot tan Imbag ka pa'y Nag-sweet kayo gayam. Wun mare, rumbang mat ngamin nga da respeto kada kayo nga agasawa. Tanda di panagayak kan pamatagday ta. Ni, ada ka madgaya man lakay. Nakichinda ka kaday ta ado ti awit mo. Aglisi ka man. Kang nga. Ha? Amo nga dabit-bit ko. Sumanao ka pa'y lang. Ay, sige, umunag ka lakay. Ala, manganta yon. Insigang kon tay karnit baboy a ginatang mo lakay. Winanang, ay na, naimas ti si Dan Wan nga rot, naimas ti si Dan. Pwah! Yan, day. Apay lakay. Impog sumot ang tinigop mo asabaw. Anyamat daytan. Anya daytoy asidaan. Awan ramraman na. Talaga nga awan am-am mo matao. Ha? Awan pa'y ganas amangan mat. Unay kan andoy. Imbagam asaan ko akaapgadan. Ita, kasta ti panagsasaom kanya. Awan kat am-am mo matao Awan pa'y paglaing am uray anya abanag. Awan lang nga ruden pipintasam. Awan pa'y linaon ta utak mo. Day, apay nga agsangsangit ka nga may dito'y balay anak kao. Nasa irak iti panagsasao ni Andoy. Nakasango dagiti anak mi a pinagsasawanak. Ay, una yan ti asawam. Iti paimot sango ti panganan. Awan serserbik nga asawa na iti panagsasauna, nanang. Di mo pa'y lakip panawan. Awan na sayat apagbanagam no salbag ti asawam. Wala kay, kasta ti ugali ni pare Andoy. Kanayon na sa iran tirik na ni bakat na. Nay, apay nga ay. Idi ka no pa'y lagaya makasta. Masaksakitan ka no ni Mare. Hay, no apay ngamin nga dadagiti kasta lalaki. Awan bibiyang da masayar ti asawa da. Naimbaglakit din da saan ka akasta lakay. Nadungo kan amunak arauman nga asawam. Wan bakit? Tati asawa, ramen, saan kat akabilan? Ipatag kan irespeto. Tapno naragsaklat ta ti pagtaangan. Wan lakay. Bayang bakit? Tapadasak to akasarita ni pare Andoy. Barang denggan na ti balakad ko. Pare Andoy! Woo! Dumagas ka bay! Oh, pare Pidring. May ka pare. At daginatang kong arak. Daytay saan unay ang makabartek. Ay, daarak mo pare.
Un pare. Ay, katuan na. Ala, agtugaw tapay dito'y parangan mi pare. Ta ipaalak kan ni bagat ko ti arak. Ay, katuan na. Bakit? Irwar mo man tay arak dita. Mangalak ka mo ti baso. Mayat ngagpaiso pare. Sige lang pare. Ibuson ta daytoy may sa bote. Sana bali? Tasan unay ang makabartag. Lakay! Oh, ato yan ti pulutan nyo. Daytay inlutok itay daytoy. Agyaman bakit? Maalangarod lakay, tayo na kidya kusina. Tagluto ak pa iti sa bali a pulutan nyo. Sige bakit? Ang alwadam ang mga numasugat iti kutsilyo tayo ma'am. Wan? Uwan, lakay. Sige, inakpay na ron iti kusina. Ay na. Nag-sweet ka matan iti asawam pare. Wan pare. Rumbang akasta ti panaglangan ti agasawa pare. Mabutangak ngamin ang mapukaw ko ti asawa ka. Tay kunada nga rudan. Saya atam ti panakilangan mo iti asawam. Tapno di na ka panawan. Ha? Wan pare. Tati asawa tayo. Mabambanog damat nga agtrabaho iti balay para kada tayo. Aglaba, agdalos, agidalimanag, aglutaw, ken mga iwan iti anak tayo. Kwa. Isu asyak pare. Dungdungwak ni bagat ko. No adaman na isawang ko ang nakasaktan tirik nana, agsuri ak adagos pare. Tama di, no adayim impanan na asakit tinakam. Kat no adamat madi ana isawang na kanyak, agsurimat. Kasta ka di pare. Wan pare. Naragsak kami kanibagat. Tas sweet kami, pare. Inaldaw ang mainlawak kan kuana nukasta, pare. Aya? Da kayo ngayon kan ni Mari Lilian, pare. Sweet kayo kadimat. Kwa pare. No da kami kanibagat ko, pare. Ay, talaga nga iparik nami ti pamatag mi iti tunggal maysa. Isu ang naragsak ti pamilya mi, pare. Maawatan nga tani pare andoy dagiti bagbagam kan kuana. Sapay kumaa. Naipagkit di tasaan na panawan ni Mari Lilian. Pampanunutan na siguro dagiti anak da. Di na kayat adumakal dagiti anak da nga awan amada. No siya, di oray man awan ama ti pagtaengan. No kasmatla ni pare andoy. Di oray awanon asawak no kasta. Ay, imbaglaang nga tanasayaat ka nga asawa, lakay. Aywan bakit? Aramidag ti amin akabalak. Tapno naragsak ti pamilyata. Andoy, umay ka manganon. Nakaluto akon. Hoy, Andoy, agriing ka ditahan. Nga ka talaga niya. Naiturog mo mat ngaminon. Panawan nakman dito silid. Talaga nga awan amum a babae. Lakay. Kit kita man nakaturog da tao. Ngam ririing ang pailaan. Talaga nga awan panunot mo. Siguro, idi agad adal ka. Pasig abagsak ti grado man niya. Awan nga min amum kat. Kasta kadilatan ti panagsarsaritam kanya Andoy. Ngam sige, awan na nyaman na. Sige, ituloy mo nga rodon ti maturog. Tamangan kami. Lilian! Tay balon ka oh. Di mo pa ilagay min sa gana. Mabit lang, tay sagana. Ay, Nasapapaymot ngamin. awan ka mo ma. Abay, kayat mo maladawak iti trabaho. Idinto ta agnumnumar kamit iti sweldo. Andoy. Nagbabawi ka ng asawa ken ka. Tawan amamom, surun kon. Day, adamat dakkel abag nga awit yo, Lilian. Wala nang. Pimanaw kami ni Jibalay. Dito'y kamin balay yung agnaut kadagiti anak ko. Nay, apay ngay, anyat na pasamak. Jakon maibturn, ti panagsasao ni Andoy kanyak, nanang. Ay kataala, anya ngay nga raud. Kastala ti biyag ako nada. Saan nga amin abanag ket swerte ka. Malas ka iti asawa. Nanang, ay, nagmalasak nga agpaiso iti asawa. Naimbag pa'y ni Maridina. Taipat patagunay nila kay na.
Pulo sa di nasaktan. Maala, bayamon anak ko. Kas iti nakunakon. Kas tala ti biyag. Kat numalas ka man iti asawa, okay laang dayta. Tinapatag ita, saan mo abaybayan dagiti anak mo? Oo, nanang. Manggudak para kadagiti anak ko. Mata ka man iti sardinas, balunak man. Day, sardinas man ang tibalunam, andoy. Wala na, tawan nga rod nagluto. Ay, day takot nga men, ta pinaguram ni bakit mo. Anya ngay ita, di pimanaw dan nga agiina. Ha? Andoy, balakad ko lang matday to'y anya. Kanya data. Amok, ti aramid mo iti asawam. Tana sa una day ta kanyak iti naminsan. Agsangsangit nga min iti naminsan nga may gimatang iti kape ken asukar. Agsangsangit. Awan asukar ken kapiyaw tanaibusan. Kat saan anak agatang adagos, taimpalpas na pa'y dagiti lalabaan na. Ang pinagsasawam. Imbagam kano nga awan am muna. Kan imbagam nga awan serbina nga asawa. Sakat inuyaw mo pa'y. Asaan lang arun anapintas. Awan pa'y linaon ti utak na. Ha? Ang anya ka ita. Tapinanawan na ka ni bakit mo? Ha? Ti asawa, andoy. Naskan nga ipatag, asaan asaktan tirik nana. Mayat bagayam to'y inlukat mo nga istor mo dito'y paraangan anak ko. Wow, nanang. Kaya't kunday ti apagkwartaak taadda aklata diti balay. Kat maasikasok matla ang dagiti anak ko. Ay katwan Lilian, kita day ta sumungad. Ti asawam mat. Apay nga imay dito'y day tao. Ang mga noumay na kayo sukunan. Sorry baka. Naamiris ko saan anasaya ti ugalikan ka. Saan anasaya ti pannakilangan ko kan ka. Nasaya at mo ta nakaamiris kan. Ngam saan kami nga agsubli iti balay. Ngamin, aging ga ita. Nasakit lapta tirik na. Pakawanin na ka din. Kat agawid kayo kuman iti balay. Ay, saan kami nga agawid? Agyan kami lata diti balay dananang. No ikam iti sustento dagiti anak mo, nasaya at launay. Ngam no saan? Adalatakan ka dayta. Basta saan kami pa'y agsubli iti balay. Agyan kami diti balay dananang iti 2 atawon. Anya? Adakan ka no mga sawakan iti sabali. Awanin bibiyang ko. Ha? Ala, uminom ta pa rin daw eh. Nakita ka lumabas di ta paraangan may. So ngay nayaban ka na. At iti basong pare. Saan ang makabartak day tanga arak? Iso nga ayos lang nga ginom ta. Sige pare. Apay analiday ka. Saan na kayat ni Lilian ti agawid pare? Ha? Agnaid da kano iti 2 atawon iti balay dananang na. Anya? Ay, daytan ti ibagbagakan ka pare. Kat kunana pa'y, ang mga sawa kanulatan, awan kano bibiyang na. Ay, awanan na pare. Si dadaanan ang makisinakan kanibagat mo. Nagrigat gayam ti agmay-may sa pare. Awan ti aglabay ti kawas, awan ti agluto iti balon nga trabaho. Ay, kasta talaga ti biyag pare. Narigat ti agmay-may sa tawan ka andingay mo. Awan katulungam iti trabaho. Pare. No kumatadim nga ka iti balakad ko kan kaide, asaya atam ti panakilangan mo iti asawam, tapno di nakapanawan. Ay, di ka mat ngamin dimngag. Anya nga ita? Nauman ni bakit mo kan ka? Wan narot pare. Ala, anusam ti kanayon ang mga ayo kan kwa na pare. Katunggal agsweldo ka, mangted ka iti sustento da. Tapno inot ang mapunas ti sakit tinakam ti asawam kan ka. Wan pare, kasta ti aramidak. Kat ita pare,
Kanayon mo alaglagipan. Anas kan anasaya at ipan na kailangan mo iti asawam. Tapno di na ka panawan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Saya atem ti pannakilangan mo iti asawam. Tapno di na ka panawan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag.